Urari muthenya wa ndohio na gikeno thutha wa mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta na First Lady Margaret Kenyatta gutamburukia guoko kwa wendi mwega na njira ya kunyitwo ugeni ciana cia ndigwa muthenya wa ira thingira-ini wa iregi. Ciana ici igikenerera kunyitwo ugeni na kurianira na mutongoria wa bururi. Nikurari na mihango ya mwanya ya gukunguira thigikuu ya Christmas mbere ya ikinyite. Nikurari na mithako itiganite ya ciana. Amwe ao makionania taranda ciao. Thank you, baby. Thank you very much. I'm going to keep this one and I'm going to hang it. Yes? Thank you so much. Udumwe na mutongoria wa bururi akionania taranda yake ya guthungutha na ciana ici. Utwarithia wa ngari muthemba wa safari rally hamwe na tukari twa ciana. Makofi sasa. Wapi makofi? Akipita karibu. Feel free to clap. Ciana ici ikionanio camba wacio hari kuria mutongoria wa bururi ciuri itiganite ciegie bururi. Okay. I have quite a few here, so you have a book for you, and there's a book for you. Are you sure you're all going to read them? Yes. And yeah? Yes. Thutha ucio nyumba itiganite cia ciana cia ndigwa iramukira iheo mwanya mwanya cia thigikuu ya Christmas. Wish you a Merry Christmas. Keki iratinio ya ukunguiri uyu. Mutongoria wa bururi akioya kanya gaka kwendithĩria ciana icio udumwe na muingi wa Kenya thigikuu njega iri na irathimo na mwaka mweru uri na umithio. Handũ-inĩ ha Kameme TV njĩtagwo Gathoni Wang'ang'a.